abahingi nabagira ngo enjure kaherera kugwa mu kwezi kwa 11 kuri kwayo ija yagaruka yagwaho kaco mu 12 kuri kutandika kandi kuyihowe ikaburra kimwe enshonga egereti irembebe zabire zabyirwa kusisikara mu itaka kandi zamezire zamera kubi ekirugirireho amasharura maje itwe nkabalimi tuferirwe muno season yene twali tubazire kuyihamu cyangire kubatinganyo sazi no biraya nyire mu kaceri ebicholi timpujya kuyihamu abeje mu mbera zo maiso tuli kubi abalimi cyo kusangira na abana nibatulemesa kusomesa hawe mbera zino umuntu no planninga no mano ujya kuyihamu no malero tayikiremo impangise taka mpinga sente zinateka munde makusharura bifa umumshana gubita biyona nkasize neje imbere bigize pimba nsharure nshabisha tuzo okurwana sebe gwereza nkebi abebyo buhingi no burisa bebembirwe Dr. Anna America Hunde batandikire kubonzi yengiri yo kuhinga ko murembe Air Climate Smart Agriculture ngo bwire buhindukire ingo hati nko kubyari karati niko biri hati buno obwire bukakoraki bukahinduka kandi bakobani batwegesa nibongene bagamba nguni bwija kuhinduka no kiraho habo kuba buli nkasahe mu December enjura yakubere necyagwa ebicholi byakubebere ikwera bihekere kurungi muno bayisahe no musana gujwire wikisinka 2 ebicholi bikusinga bitandikire koraki kuoma kuno bitakeziri empinge jejenderire kwegesa abahinjo kuba kubasa kuhinga batasisire byobuhangwa kecho kuroraho abantu tubasemerire kulima bisaba kutera mu bikura habo kuba enjuwe kugwa ndera amezi gasemerire kwesoroleza umuntu bisaba ikaraba muraba mu kwa batere kukura hani twatwe kamsaba bege imiringo eyo sobora harvesting enjura ubundi soroze enjura bakaraba amabati basobora kugura ibiramu basobora kugura ibera bakalima ebina bakamakinga sure ngo bayina amazi cyando by'abatire agasobora kukira ibintu byabo abarire za Ron bakazito mu kuhingana bagira ngo za banka zibasa kwija kutwara ibyabo gasha kwa Philip Murangira.